Kardom prime time beer long penny is arim tiso non beer tang ton penajikta hanjang lang so solar timung along matijong ni pai krek rock siarni inut ke boy hectic a hemi piaphan hanjang lang so ariso inut bahini atum aning kemi pen kerap kapajerdam munit puatum anke cerap cetu te pulutang te kaching thudun jia phan ke isi akisung dobinong lasi doana son lapen jakong do anpen cerap seroi chipajer seroi si cholong rapet junong rapet nangji puan parta kaching thudun rapet nangji pu kamat hapar segdam si hanjang lang so sarthi fast food akulat hanjang lang so online service point Karbi chugang ki bakulat hanjang lang so car wash kibi ariso maratum lapen hanjang lang so pen daily Karbi daily news apherang ke tum chelang si ke boy hectic a hemi piaphan ning kimi pen ke do anason ka kera ko pajerdam labang so abang phi ke boy so kali lapen arniwang chuhang churak chot pensi alang li su piaphan kachirana lapen luta kapacharli lasi alang li tum chelang pet pen sang kaching thang apiri kitab pencil rubber lapen tangka hai hui ke boy hectic abang phi lapen alang li su pi atumaphan kerap kapajerdam kerap kapajerdam ahud ke boy de abang phi pen kapachin na tengki alang li chor chewai jui pen alang li khailong kisung hectic lo lapen angden kisung kachitong lapen alam chethandun piniar nian ke kamatha une ong alang li phu henu thu hian lu pusi ningtu pen chethan ke bangji langar nita lapuson akang hon kajinso atumaphan isi towar cholang lu puta ke boy ter ahemi pi pen pachinitun lapen kerap kapajerdam ore somaratum aphan aninga klong pen kachuro lam the pajerdun alang lituma hin pen Karbi nong Thomas Council pen lapuson ke boy hectic atumaphan kerap kapajer ponsi ke me puta ningje Amri Student Union atum pen matijong ni phai crate rock siar ni Tiva Autonomous Council kilikalong vote ki pidun de japhan rada tumaphan kapachini pona beta Sonapur pen kat news sa hemelong beta nangle Tiva Autonomous Council kilikalong Amri Karbi arada tum vote ke jok de japhan kapachini asai ke deng laso ka chesong asai Amri Karbi Student Union abidisa Rajiv Rong Chehon pen Sonapur New Market along si ka chesong asai padoponlo আচলতে আজি মই ধৰ্ণাত অকলে বহিছোঁ এইটো সেলফ প্ৰটেষ্ট কৰিছোঁ মানে এগেইনষ্ট অফ টিৱা অট'নমাছ কাউন্সিল ইলেকশ্যন হোৱাৰ কাৰণে আৰু মই ভোট দিব মনে নগ'ল সেইকাৰণে মই ইয়াতে এই মনটো অলপ চাইড কৰাৰ কাৰণে মই ইয়াতে আহি বহি গ'লোঁ তাৰ কথাটো হৈছে যে টিৱা অট'নমাছ কাউন্সিল বস্তুটো হৈছে কি এটা টিৱা মানুহৰ কাৰণে এটা অট'নমাছ কাউন্সিল কিন্তু ইয়াত আমাৰ মেজৰিটি কাৰ্বি মানুহ আছে কাৰ্বি মানুহ থাকা সত্ত্বেও কেনেকৈ টিৱা মানুহৰ স্বায়ত্ব শাসন ইয়াতে দিব পাৰি সেইটো এটা অগণতান্ত্ৰিক পদ্ধতি হৈছে সেইটো চৰকাৰে অলপ বিবেচনা কৰাটো দৰকাৰ প্লাছ আপোনালোকৰ কাট চেনেলৰ থ্ৰুৱেদি সমূহ কাৰ্বি আংলঙৰ জনতাক আৰু কাৰ্বি আংলঙৰ যিবিলাক এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ছাৰ্ভিচৰ মানুহবিলাক আছে যিটো কাৰ্বি আংলঙৰ গভৰ্ণমেণ্ট আছে তেওঁলোককো মই এটা অনুৰোধ কৰিব বিচাৰোঁ যদি টিৱা অট'নমাছ কাউন্সিল এৰিয়াটো এক্সটেণ্ড কৰাৰ কাৰণে সিহঁতে চিন্তা কৰিব পাৰে যদি ইয়াতে যদি ডিমুৰীয়াত 6 সংগঠনৰ 6 সমষ্টিলৈকে যদি সিহঁতে যদি পাৱাৰটো এক্সটেণ্ড কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে কাৰ্বি আংলঙে আজি তাৰিখলৈকে কিয় কৰিব পৰা নাই কাৰ্বি আংলঙেতো 6 শিডিউল এৰিয়া হয় 6 শিডিউল এৰিয়াটো এক্সটেণ্ডো কৰিব পাৰে যদি গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত বা গভৰ্ণৰৰ লগত যদি ভালদৰে উঠা বহা কৰিব পাৰি West Karbi Anglong Umswai Model Playground along Sports Welfare Society atum pen pate pipon si suri hinra inquai ningkana perman winter football tournament angdum ki tika patupon berta nonjong pherang ke pingsinglang ratani pen berta nang pali angdum ki tika patupon along manpeng aluhiaman pen Amri constituency MSc D Oping Maslai Joseph Maslai la pen SGB Bethel Clemdai atum chetongdun laso kapatu along Karbi Anglong Thomas Council FAO Herbert Kruahem akesar Karlitang Reverend Robert King Kruamen pen sponsor dunlo Lasan thak si Ranjit Teron ahemake sarkar ditang sarthi Teron Lokeswar Phangshu Apiso Karlitang Kavi Teron pi Babu Singh Milik Appo Karlitang Chandra Singh Milik amen pen sira bangso football tournament bi ponlo anparta Indro Singh Diori amen pen management aphan sponsor ponlo labang swang dung kiti kapathu along Moinari FC pen Ulukunchi FC atmang bong si pathu ponlo Moinari FC atum ball pum thom thapsi angdung kiti chepahai ponlo Nomalom so por pan beta mong tamang senang. Elegant is the only beauty that never fades.
Being a pigeon is not just about beauty, it's more about service to the community and being a role model and making a differences. 25 contestants, one stage, one crown, one winner. Who will be the princess of Karbi Anglong? Miss Karbi Anglong 2020 Grand Finale, 20 December 2020 at Joycing Auditorium. Presented by Kaje Ronghangpi Memorial Talent Hunt Society. Sponsored by Opli Family Restaurant, Jubuhu Sport Launch, Atur Arts Advertising, Dreams Corrector, Netra Jyoti Opticals, co-powered by Sparks The Ultimate Fire, Lazambi Get Anything Delivered, Meet and Eat Family Restaurant in association with Top Tier Cinema Production and Attitude Fashion Hub. Miss Karbi Anglong 2020 Grand Finale, only on Cut Television's network. Valiant, conspicuous, courageous, eye-catching. Claret Beauty Parlor presents Style Icon 2021 for Mr., Miss, Mrs. and Kids. 24 January 2021 at Joycing Auditorium. Auditions will be started soon at Dimapur, Lumding, Hojai, Dongkai and Dipu. For more information, contact 6002534700. Style Icon 2021, presented by Claret Beauty Parlor. Comment ne ke nang le tu mehem ta komat ne bang phua bang phi so that lo protang te ajo phirlo doai daro ki li ka sik sak dokok ti tima non pen ke nang le tum thang ta ma thanang le lo alon medical store ladak nang le tum long ji 24/7 mati ajo na lo stami doai long ponik po lasi humri ikha Difu Medical College atheng no Karbi Anglong long kicheng C 24/7 medical store. Alon Medical Store. Visit the store now. Alon. Dihinamo phit puthot biota long mangthulo. Dilai rong marjong along inut karli ka chepa johin ge thek sera bang phumate rong asar Komal Singkro non het jong rong ka chewai biota pherangki pen biota nang pali. Kedam tang pharokre sir kebra pli kebra troxia ningkan pre chiklo ni phai hi ni arni amahang ke thek dilai rong marjong arong asar Komal Singkro arta troxi kebra ke thom arjidin kloipen kisu ka pangjia jok arong chewai juilo. Alangli rong ka chewai ahut achor running tp lapen asomar bang sir ke patuma phan pamode kanglo karlitang Komal Singkro ke dilai okke hai muk LP school along pensi LP school ang deng mate LP ang deng chepa un pen ME ang deng dilai government ME school along si Charlie Dunlo lapen kep ang deng hawar ke hat mate hawra ghat government high school pensi chepa unlo alangli ka Charlie ahinta aning ke hang pega bang phu Karbi nim rokom kaching hona bang lapen rengti ga huta amena arada phan kaching hon theka bang lasi Komal Singkro son kache wai joi ke dilai hawar phan kana hok the tanlo pusi arada tumpen ningduk chi piringti Prime time biota bang la ponseng tonek lo tomi thakmi kurang thu